بسم الله الرحمن الرحيم. قدر بركة مها رمضانه. قالي خوشكو براين عزيز، زمان ومكان حمو ملكين خدانا، لبا خدا قدر رمت وان يكا، ليش بوما هم زمان بقدر برمت هم مكان بقدر برمت هنا. دعاء وعبادة دوان دجي جوان ديتر بخير ترى، لبا خدا مقبول ترن. زمان برومت هر وكي رجائيني، هر دو روجي عيدا، رجاء عرفي، شبا ليلة القدر، شبا معراجي، شبا براعتي، ومها رمضاني. ما كان البرومت جي هر وكي مزقفتا باجار مكة ومدينة وقدسي، جهاي عرفي، جهاي النور، جهاي السوري، جهاي الطور، وچجهن گو پیغمبرین خدا تیدا بشارتی بن. خدا جبو ما قدر و شرفك زيادة داي وان زمان و مكانان، دا امجي قدر وان بزانن و وي هواي بگهيجن مرتبين بلند لبا خدا. يلي خوشكو براين عزيز، يك جوان زمان مبارك مها رمضانيا، خير و بركة وي جحمو مهن ديتر قلق فرترا. لورا عبادتا خالص روجيا فرص گو زوبزو رياكاري تبلي وينابي دوي مهديا. رسول خدا جيد بيجي چه کسی روجيا مها رمضاني براستي بگري و بثواب و مكافاتا وي باور بكي و ثواب و مكافاتا وي جيش خدا بخوازي وي خدا همو گنين وين درباس بوي ببخشيني. قالو دكيجا قانوني دا جبو خاطر مهك گنهين عمرك عفو دبن. هم دبيجي خولي الوي كسيبي گو مها رمضاني بسر دوري و درباس بي و گنهين وين نيتعفو كرن. يعني دما مروفي مسلمان راستي مها رمضاني ولي لازم اوصا خبات بكي گو ببي لايقي گو خدا گنهين وين عفو بكي. قرآن پیروز دوه مهده داكتيا خدا بيجي مها رمضاني مها كوصا بقدر قيمتا گو قرآن پیروز حمي دوه مهده جلوح المحفوظ داكتيا عظمان عول بيت العزة باشي سورة بسورة آيات بآيات داكتيا سر پیغمبر ما. هم قال لك روايات هنا گو هر سي پرتوكين ديتر جي تورات و زبور و انجيل جي دمها رمضان داكتنا. شبا ليلة القدر گو بركت و شرف ويج هزار مهي زيدتلا دوه مهيديا. رسول خدا بيجي چكسي شبا قدري بعبادت و غازي و دعايا احياء بكي و بثواب و مكافاتا و باور بكي مكافاتا ويجيش خدا بخوازي و خدا همو گنهين وين درباس بوين ببخشيني. ابود سببين عفو عمومي جبو گنهكارين امتي دوه مهيدا. جنگا عول اسلامي جنگا بدري و فتح باجار مكة هر دو جي دوه مهيدا چيبونا گو ابجي عبادتا مزن جهاد دريا خدا ديا. دوه مهيدا درين جنت حمو ودبن و درين جهنم تين گرتن. هم دو عبادت هنا خدا ثواب و مكافاتاوان بے حساب دي، يك روجيا يك صبرا. جخوا روجي جي دوه مهيدا ثواب و مكافاتين دوه مهي جمهن ديتر قلق پرترن. مثلا رسول خدا بيجي چه کسی مروبك بروجي بفطريني خدا بقاسي خير و ثوابا کسی بروجي جبو وي مروبي جي دنويسيني دمكافاتا يكي دجي كي ماسي چنابي. جبر وان فضيلت و مزيت مگوتن مها رمضان موسمك قلق بخير و بركتا. لازم ام مسلمان هشيار بن مها رمضاني بسر مدوري و درباس بي نبي ام دستوالا جبازارا وي وگرن نخو امي زرارك مزن بكن. هم تو سندك و غرانتيك منينا گو امي صالا پیش دا بگهيجن مها رمضاني و وي زرارا خو تلافي بكن. إلي وظيفة ما أوا دما قوتا ما هبي ام باوريكي قوي روجيا ومه بگرن المجا تراويحين خو ادا بكن بدوي روجي گوتنا و غيبت و دروان و گوتن نلايق نكن دده داويد جي لشبا قدره بگرن
دوی مهیده زیده تر صدقا بدن آلیکاریا خیزان و سیوی و بلنگازا بکن لورا عبدالله کوری عباس دبیجه رسول خدا زمان دیتر پرتر دمها رمضان دا جوان مرد بون ایدی لازمه امجی وکی پیغمبر خواه دوی مهیده زیده تر جامر بن گلی خوشکو براین عزیز نها ام دو زمان گلک خوش و آسان دنا خوشی و راحتی و نعمت خدا جبوما بے حد و بے حسابن رسول خدا و حوالین وی اوی دین مقدس با ازیت و زحمتیان بهشتاندن ما ویدمه تیبون برچیبون تعظیبون پریشان بون لیدی سجی زحمتی عبادت خدا کشاندنا و خدمت دین وی پیکانینا قط مروزی خو نکرنا صص نبونا هم به مال خوا هم به جان خوا و حتی داوی عمر خوا جبو بی دینی خدا فداکار بونا هذا ذي مناسبته از دخوازم جوارا جحياتا پیغمبر خدا و صحابین وی چند مینا کان بینم یک صحابی نعمان کوری بشیر دبیجه حضرت عمر گوت گلک جار من دید رسول خدا جبر برچی بونه گو خورمین هیچ کشی تنبون بخوی جصبه حتی ایواری زکی خواه مزد دا صحابی خباب کوری ارد دبیجه د جنگا احد دا مصعب کوری عمیر شهید بون دما ما خواست اموی دفن بکن کراسه گوله بو مدکشان دا سر لنگین وی سریوی و کریدما اگر ما سریوی و شارتا لنگین وی و کریدمان رسول خدا گوت بکراسی وی سریوی و شیرن و هنه گیاجی بابشن سر لنگین وی ایدی ما مصعب وی هوائی و شارت صحابی عمر کولی حارس دبیجه دما رسول خدا وفات کرد لپاش خواه نه دینار نه درهم نه زیر و نه زید نه کوله و جاریا نه جی تمال و ملکک دیتر نهشت بغیر جی هسترا خواه سپی گوله سوارد بو و سلاحی خواه و پارچکی عرده گووی جی جبو خدمتا کسین ریوی وقف کربو آها ثروتا رسول خدا همو اذ بو بنیرن رسول خدا جبو مال و ثروتا دنیای چد بیجه اگر قدر و قیمتا وی دنیای و مال و ملک ویل با خدا بقاسی باسکه کرمشک جی هبو یا اویش وی دنیای قرتک آب جی بی انکارمندا نددا بخوارن ایدی گلی خوشکو براین هجا پشتی گوه وان روشن جیانا پیغمبر خدا و صحابین وی بهیستن علاقه و مسافات دناف خو دنیای دا هون بخوا بپیون لی مقصد جوان شیرتا نه او گو ام تماما دمش دنیای بردن مقصد جی او ام جيره نبن أسير وبن دست ودنيا صواري ما نبي حاكم ما أو دبن حكم ما دبي إلهي يا ربي رجاو هيبيا ما اشتأبا تشعورك راس بكي نصيبي ما مسلمانا دا أم بزوق وخوشيا في دنيايا كان روجين نخافن آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.